وزارتا دەرڤەیە تورکیە ڕێکەفتنا ناوبەرە ئەنقەرە و مۆسکۆیە لەسەر سینۆرێ دەڤەرە بێچەک لە ئیدلیبێ ئەشکەرە کرد کۆی بڕیار لەسەر دەستنیشانکردنا وێ دیجڤیناندا لەگەل بەرپرسێن رووسیە بێستاندن. ئاژانسا ئانادۆلیا تورکیە لەسەر زارێ وەزیرێ دەرڤەیە تورکیە مەولود چاوشئۆغلۆ گوت کۆ ئەوێ لە نیویۆرک لەگەل هەفشانên xwe yên رووسیە و ئەیرانê ji bo gengeşekirina rewşa Sûriyê bicivin ew jî di heftiya bêde. Berdevkê bi navê Serokatiya Tirkiye İbrahim Kalin got ku welatê wî hevrêziyê bi Rûsyê re dike li ser ragihandina devereke bêçek li Idlibê û derxistina grûpên çekdar. Wezareta Derveya Tirkiye li derxistina civînan li gel şanda Rûsya ragihand ku di wan civînan de sînorê devera bêçek li parêzgeha Idlibê ya Sûriyê hat destnîşankirin. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu eşkere kir ku ew ê di civîneke sê alî de li New Yorkê li Amerîka li gel hevşanên xwe yên Rûsya û Îranê rewşa Sûriye gengeşe bikin. Oğlu goçî ku ya pêwîst ew e ku garantiya agirbesteke bêdawî û guhdanek bêhtir bi lihevkirina siyasî durist bibe.